Hey guys, welcome back to Natu TV. Jeudi, mwen vini avek yon ti video pou montre nou koman nou ka fe yon bon ti dese. Yon ti dese ki bon pou nepot okasyon fèt, nepot okasyon ka fèt lan ou ka fel. E pi si ou la ka ou tou ou bezwen yon bon ti dese ou ka fel tou. Ou seulement bezwen 3 ingredient. An ale, mwen pral montre nou koman pou n'fel. An komanse. Ok guys, an komanse. Mwen montre nou ki sa mwen utilize. Mwen utilize Rice Krispies. Même pot, mwen te lave même deja. So, kon sa m koupe yo. Men sa mwen use la. De vini nan form cereal tou. Si ou ble ou ka use cereal nan pito bot fò fè tout bagay pou kor, ou mette nan freezer, depi nan soare avan, so m bagen tan pou tout sa yo, so m just utilize sa. Apre sa mwen use strawberry, m deja lave yo, m koupe yo. E mwen use marshmallow. Bagon ki jè ou di nan kreyol. Wadi kon sa gade. Sa li si ou vle. Si gen moun ki pa reme chokola, ou ka manje l kon sa, si ou reme chokola tout, ka mette chokola sou li. Mwen me lave chokola, so mwen mette chokola sou li. Men avre sa, se sa yo mwen use. Steaks yo, an ti boasa yo. Se ave yo, e yo mwen prale utilize pou mwen ka fè sa bal mouti mwen. E jwa son an ti snack, la nou fin manje, si nou bezwen manje an ti bagay dous, nou ka manje. Si nou gwa an ti fèt tou nan fè la kay nou ka servil tou. Nou servil tout an leman fè fè. Ok guys, an komanse. So, ki sa m fèm just mwen marshmallow e di ti bois. Bakon jan rele yo an kreol. So, m just mwen marshmallow an. En mette yon morso strawberry. En mette Rice Krispies an. Mwen repete men bagay la anko. Marshmallow. Strawberry. Rice Krispies. Mwen fè men bagay la anko. Marshmallow. Strawberry. Rice Krispies. Now, babe, jen wè wap di paske plen, so mwen just add a lot marshmallow nan point nan. Maybe that's it. Mwen mette koto le mette la. Mwen repete menm step mwen te fet ale anko. Marshmallow. Strawberry. Rice Krispies. En bagay la anko. Marshmallow. Strawberry. Rice Krispies. En bagay la anko. Marshmallow. Strawberry. Rice Krispies. Li fasil guys, non ka fe. Li fasil li ganyan. En ankon mwen mette yon lot marshmallow pou kenbe yo pou yo bat mwen. Ok guys, mba ve video anko long. Mbal fini avek mbal fini yo. Lem fini mab vini avek pou montre nou ki jan li gade. Mab montre nou denye rezultat. Ok guys, kom nou ka yo mwen fini avek yo. Men denye rezultat. Pou moun ki pa reme chokola yo ka manje kon sa. But mwen jem di nou mwen avek chokola. Si ou pal ba moun nim feel like li pi bel avek chokola. So, I'll just add chocolat sou li.
pa bezon paket chokola. Pou moun ki yeme chokola yo, si yo ka mette an pil chokola, but pa bezon tout sa, so that's it guys. Si nou bezon vin avek plus ide pou nou, plus bel ide pou nou, nou ka just kit an comment pou mwen an ba video an. Nou ka dim tou ki avek ki ide nou ta men vini pou nou. So, ma fè tout sa m kapap pou m vini, pou m fè video an pou nou, pou m vini avek ide nou mandem yo. So, my final result an, kon sa l gade. Kon sa l gade. So, si nou te reme video an, pa bliye pou nou abone avek chanel lan, partaje video an, e pi komante. Bye guys!